To mislite da bude tak, a? Ne, to mislimo samo ovo privremeno, kad je bili tu, kad ne bi bili dole, tako je bili blizu stražarskog mjesta. A za protivminova tačke, evo to bi si napravili drugi zakon onda. A gdje? Trebamo sad najlom, tu gore bi ga napravili, pod ovom isto stene ovdje. Koje? Tu gore. Tu, najbolje se smjeri. Daj, orički gate. Daj, Ću. Postav TV zvijezda. Imali smo neko pivo, ali... Evo, dosta tu. Jebati. Daj gasi to, ću dovoljati. Dvije mreže, kure kamerom gore, gledamo gore, snimat. Bravo, vrijeme si došli, svaka ti čast. A ne tu, nažagajte tam drugdje, a sin donesite. Kak prvo, drug, treće nosi gore, tak ste im dali. Turko je na raspolaganju. Odite dok je još tu. Toliko tam se nažaga i u treću već možda za 10 minuta napravila ovo. To je pomoć za 10 ljudi, znači vam ukratno dobro čisto dobro. Čovjek se kira neko stane na smeni ovima. I pila isto, dečki to u kodi treba dilati je malo. Tak da bo moglo... Ima Jankica, jedan za meni, nek si Janko malo. Pomoći. Laslavice. Ej, Bujan. Jakša, budeš ti s njima? Ajde, nek Jakša. Kako po nama sad? A moram ja početi pustiti jako treba. On tam netu to, da. Može, tako bi sad rekao. Vidiš ovo? Da, aha, vidim. I sad ono levo sa selom, ono Dobro. tamo. Tu imaš vozila, imaš dva ove 110-ke. I Citroen je jedan beli. Samo da vidim.
Ratko? A? Probat ću. Mora biti 3-4 sezone. Gdje su police ovo? Evo vidiš kako loptiva pored naroda. Imaš tri vidje. Daleko od ovih To su dole na stenku. Ima daleko od Stokaš kako hoćeš. Daleko od ovog prvog, levo, gore. Ne, gore. Rekao sam šta je bio. Ja se javno odgovorio da ti ime. Ti se šofer, ti ne smiješ piti niti pod raz. Ja on svoje prepušću već. Niti pive spominjati tom potipu. Cijelu kudu. A vi pasalo? Idemo na rad. Just alla sitä på stivmokurset så ni kan kanske så att man spir.
Ja, tam je zrebati vece. Koliko vas je djelalo u Zagoru prije? Ideš dobro. Djela. Počne se kamenje slagati.